paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ibagakan ka paray. Natal na dati barangay tayo akabildatan. Awanan dagiti naglalastog ako ng blood asino. Awan da na ya. Awan da na. Nabayagan api manaw da. Mabutang da. Sino nga ti pagbutgan da pare? Ako! Ako lang ang kabutang nila. Nagtulad ka nga no kasta. Kuda na. Saan dakit akabutang da ito yan nga style ti panagdanaw. Kain panagkuktar. Sa bagay mo kidiya pare. Kapitan! Kapitan! Apay! Kasla nakakita ka ikel alya, usay. Nagaduti naglalastog alalaki ijay abanda, kapitan. Sa dino abanda? Ijay waiting side apagururayan nagiti tattao iti lugan ngagpailay. Nay, kunak manok ko na mapimanaw doon pare. Talaga mat apimanaw dan. Nagsubli na, kapitan. Kit amum ti kunada. Anyang ti kunada. Awan kano ti kabuteng da. Anya di ko nam kusay. Awan ka buteng da. Ure ni pare inteng. Saan da kano akabuteng ni kapitan? Awan ti kabuteng da tatabadong. Pare, kasano day tanyay? Kwa. Saan da ka magkano akabuteng? Badaw, apay nga ta. Nabayagan asal salud-sudak dito'y bagay. Yung maging gayta, jakpay lamasumbatan. Apay nga ta. Apay damagam kanyak ngay. Apay nga ta asi katikinayat ko. Kunagadumit agar aram kanyak idi ang naggugwapaw. Itala nga damagam day ta. No awan ti silaw, nakabuubotang tilangam. Ay di ka man nagsawi ti kasta. No ngay umisimak. Kasla ka di agro-ropa nga anghel. Ay, saan lata? Umisem ka man. Saan latang agbaliw tilangam? Nakabuubotang lata. Ure agbabawi ka tuyang. Awadeng, siya kaun tinasawam. Saan ka na makababawi? Marikwana, tangay ba at kang aging gayta? Ngapay manan, tanalagip mo day ta kinabaakaw. Adda ipalagip ko kan ka. Anya day ta? No makiasawa ka, pilyom jay lalaki nga dalangana. Kaya't mo asawan. Di gwapaw. Wen, tanay, napintas ka aba. Alangan mo't makiasawa ka itin na alas tilangana. Mas daawak man maritoyang. Apay nga ibagbagam kanyak ita day ta. Wen tadyak kayat ang maitulag ka kanyak. Anak asawa iti awan pulos langana. Ni kabadong? Awan apolos langana? Talaga mo? Amo marituyang. Amin tayo a pinarswati Diyos. Guwapo ken napintas. Amo maray. Damdamagak iti bagay. Nga? Apay nga taan ni badong ko ti kinayat ka. Naa? Nagado ti agar aram kanyak idi akasla artista. Nagtatayag dapay. Kat? Ni kabadong? Natay-tayag dapay angem isaw. Ay, saan man aday tati ibagbagam ka ni badong mo Di mo uyawan tasawam day jay. Uray kas jay ako nam tanagagat. Napanmanin iji bangkagyaw. Sa bagay, gusto ka maray. Nagagut ni badong ko. Kano iso pa'y tagluto kas kada subakdokan agbalsay ginton sumangpag. O di nagsayaat. Naggagatlaunay no kasta. Nagsublimot gayam dagiti lastog alalaki, kapitan. Wan nga rod ka no kagawad uleb. Sapay awan mo't nga rod ni kwarog ang naturod at anod. Dagiti mo't takrot at anod tinabati. Iso nga adan pagbut-but nga dagiti ka barangayan tayo. Asino kumay ti saan ang mabuton ka dagiti nagtatayag ken maskulado a lalaki? Ano saan ka kano amang ted iti kwarta? Biti-biton da ka, sada ka ipurwak akas la basura. Sus, makapanervyos mo ti bagbagam. Kagawad ulib. Kat isumot ti pudno, kapitan. Ti problema kita. No kasano ang mapapanaw dagita analuloko ang lalakay. Ay kat, problemam daytan a kapitan. Tasikakat nga rod ti kapitan.
Sungaraw day tati damdamag iti bagik. Kasan nung gata? Agik kata kun atanod, no ibaon na kama pamakilaban kada giji naglalastog alalaki, kapitan. Nagtakrot kamutin, tanod usip. Kino nagaduda mait. Maminsan da lang nga iwada ka kay, mga no, ipatay kaon. Ni kuwarog kumanya. Napansamo nagbiro iti asawain na, kap. Jakla ko ban pinalpalubusan, anapan nagaran. Ay, kapitan, agpakada akmut kumakang ka. Apay, sa dino kumamat ti papanam, usay. Mapanak kumamu agaram. May sakamit. Saan kayo ang mapan agaram? Apay nga mapang kayo nga. Hindi awaday, ti mapatay. Unay mo daytan, kapitan. Urayan pa sumang pa ni Kwaram. Saka mapan agaram. Di na nga rod ibaon siyak ti sumango kadagi dyan naluloko alalakay. Kat asino nga rod ti sabali nga ibaon ka. No saan asika? Agkaba ti barokong ko, kapitan. Agnir-nervyosa. Nakaluto akong tuyang. Umay ka na, tamangantay. Nasaya at mo, nakaluto kan. Itayak pa'y amabisay. Amo ka nabisinan ka na pan nakichismes. Iso nga may kan. Anya ngay ko mga rod taramidot dito'y balay. Nagado. Aglaba. Aglinis. Agmula-mula. Asay. Masadutak. Adda kamot amang trabaho kadagita. Ay mabanugak mo ta. Nga gapoy di pangkag. Ay nabadaw, ibagakin ka nasken apag serbyan na. Takinayat ka. Oray saan ka agwapaw. Oray saan nakagwapaw tanaano sak Mike. Iso nga ron ngagagad ka. Aging gaita, agbababawi at anak ki asawa kang ka. Mangrikap akon kagawad ulib. Ni, naglawag pa'y laang. Mangrikap kan kagawad. Di mo pa'y ayan na dama, ngagpag napag na itirabi dagiti managdakda sa lalaki. Aya? Saan dalaang ngan analuloko ita, na ipromote dan, hay, nagbalinda na managdakdakas. Ay sus, nakaamak nga rod kagawad. Inton kuan, agbalinda ton a kriminal. Ay sus, narigatan. Agawid akmat nga rodan no kasta. Awon kagawad, agawid kan. Nasken nga agsarita kami kan ni Badaw. Anya iti pagsaritaan nyo, kapitan. No kasano aparmakan may dagiti managdakdakas. Kriminal ang managdakdakas ko nam kapitan. Nagbalindan a kriminal tama nagdakdakis da nga ron. Kasano, agbunto-buntog kayo mo't ngamin ang mga parmag kadakwada, kapitan. Ha! Ay! Kasaritak nga ron ni pare Badong. Apay ngamin ay amasapol ani tata badong pa'y ti kasaritam, kapitan. Kat nagadumot di taatanod mo. Kuha nga ron. Nagtatakrot da amin. Kat? Naturod nga raw ni tata badong. Naturod ba't basit iti 5%? Kabailan narod alabanan dagita a kriminal ang managdakdakas? Agtinulong kami. Tapno na pigpig sa tipwersa mi. Ay, kasta kapitan. No agkay kaysa, napigpigsa. Pare, kastoy ti plano na. Anya ti plano pare. Asit ganta dagiti kriminal ang managdakdakas. Kahit inton kuan, di nakita nakasta kapitan. Mabasbasak ti kayat mong ibaga. Iso ti sumango kadagiti kriminal. Kunakaon. Siya manan. Sana mabaling nga iso pare. Kita mamati pamagina. Tapay. Kanya mati problema iti pamaginitanod usay. Uda, kinay nagkutong. Iduro mo labit. Natumban. Natumba mo tayo. Ano ka? Nakita mo pare. Indurong ko labasay. Matumtumban. Yay. Magayam ti pigpigsan. Tanod usay. Nakapuyak nga raw, kapitan. Iso dua talangay. Ngagplano pare. Kwa. Ati problema kat kwa.
Anya kaya problema paray? Kuha paray. Ay, di mo kunay natakrot ka. Ha? Nakunakan ka takrotak no nagturedak a kapitan. Magayam. Isual lumaban ta paray. Ah. Ipakita man kanyak ti kinalaing mo adumanaw. Talaga yan. Agbuya kayaw. Oh. Ya. Nay, dagita apa nagdandanog a kapitan. Lip hook, right hook. Amuna pare. Ipakita man ti kinalaing mo kumugtar paray. Kumugtar. Ay, di mo kunay na di mong kabailan ti kumugtar. Gaputa lakay kan. Nakunakan ka ajak ka ba ilan ti kumugtar? Kita da ito. Apaw! Dagitaman apa nagkugtar kap. Nagnataw. Dandanin na kugtaran ba ti limabas a housebird? Ay, kasla karatista. Kasta tituladan kusay. Naglaing ni kapitanay. Alang raw, tuladak tuman dagita. Anya tinagsaritaan nyo kin ni Kapitan. Diyan nga ron pa ng parmagmay kadagiti man nagdakdagays. Kunamanen no asino ka naturod asumurot-surot. Kumparik nga raw, jaki di suportaran ay. Kasanaw no dadakas ang mapasamakin ka. Ay uray na. Di nagtumulang kay kayat. Kanayon mo nga ibaga, nagbabawi ka. No apay asyak, tinasawan. Kanyan saan nakagwapaw. Kung kunaklaang mo't dayjay Adda usar na dito kinaalas, di rupak to yan. Wun, pangbutong itingilaw kan lamok. Ay nalabos ka magagsasaw. Ay, naamiris kon badong. Isugayam nga awan na pulos lamok kan ngilaw dito'y balay. Gaputa addarupam akabutong da. Kasanuday to yun, Kapitan. Awan mo tan malakwak ta nagsapak nga agrikrik itirabi eh. Takabutang ko dagiti kriminal ang managdakdakos. Ay, kaasi kamat kagawan. Sapay nagado ti babayadak, kuryente, internet. Agbayad akpay iti business permit ko dito'y barangay. Di ka madanagan kagawad. Ta, iremedyaw. No kasano ang mapaksyat dagijay a kriminal ang managdakdak. Anya iti aramiden nyo. Tako namat arumar kayo kani tatabadong ita, Kapitan. Plano mi nga min ken ni Badaw. No kasano aparmo ken mi dagijay a kriminal. Say-saya atin yung arod Kapitan. Naplano min ah. Ay, kat nakasagana kayong arudan amapan lumaban no kasta. Ay, biriwil ah. Ay, sapay la kumatanog subli kayo. Awan mo ton dito'y dagita kriminal, Kapitan. Ay, wait. Talaga kasta ti mapasama. Rumwar kayaw, tamapan kayo makilaban kadagita a kriminal ang managdakdakas. Nangag mo matimbaga. Sana ya? Mapan kayo lumaban nga awan na pulos armas ma. Apay kasapulan na yan ti armas. Ningay parinting armas ka. Awan latam mo ka. Nalay nga dumanaw, kin kumugtar dahi ta kumpare, tuyang. Sang-sangadang at tikugtar na. Nalaing dayta. Dagijay kriminal ang managdakdakais. Kapitan, tatabadaw. Agawid aksan. Nay. Sabi nga gawid ka ngay. At datayo ni tayo. Ituloy tayo, di plano tayo. Awan ti agatras. Tuloy ang laban natin ngayong gabi. Ibig saan Kapitan ka mangagdakayaw. Tuloy ang laban ko nakbike na. Nakalaban. Hoy, sino kayo? Oh! Siga pa rin tayo. Nalaing ka dumanaw. Kuha. Jay kuha. Sakon pa rin. Naglayang ni pare ba daw? Kas legit na. Ilang peso, Kapitan. Nay! Mapaw, nagpipig sa tikugtar kang darong na. Nay, na-knock-out damot ng Kapitan. Unang peso. Badaw, naparma mo kanum dagiti managdakdakas. Ito na. Siyak pa'y magtikunan, tuyang. Ay, adamo gayam paglaingam, uray inuyuyaw ka. Ay, kituwa na. Kayak mo tati self-defense. Ako ba?
Aw, ita, natal nanday ti barangay tayo. Ay, ipanakal ka ba daw naglaing ka? Ipanakil nga. Inuyaw na tupay. Kung kunaklaing mo't dayjay Ha? ngam talaga nga ipanakal ka. Ay na to yan. Di mo uyawan ni badong mo. Tanasaya at mat nga asawa. Kan may panakal mo di ta barangay yun. Ala sigay! Dinon! Tinagibusan ti sabalipay! Aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo PMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Nagswerte lakit din ayat ti taaw. Adi agbanag ng pumaknang. Anya day tangamin ay hainteng. Awan lat di ka pampanunutan. Ay, umapalak man. Ay, agasam. May sa ataw. Ginasot a milyon a pesos ti inabak na iti luto. Oho. Ha? Ay kat swerte na Ay, agure ka. Anya nga tati aramidek ayatap no bumaknangak. Mapankakit din iti barangay hall. Dagiti daduma dita. Kada nakasarak iti balitok niya masita. Ay, Na, sumardeng ka wenno balunatan kalaangan. ay. Sige, sumardeng ako nakastuyap. At dakaw, dito'y asidag tidisuan. Ito'y imbaga day di apong nito yan. At dakanukit, ingkali dagiti hapon, dito'y apalita. Adak nito'y kwaraw! Urayan nak, nadalang kita ay! Ngayon kayo nga rin dito'y sirok tinakilabadaw. Wine! Dito'y, at dadakila ba daw? Dito'y sigigan na. At dakano araw ang nakatulong iti abagatan. Ay. Yes! Yes! Nakita ka! At dangag paiso araw! Agabadaw! Wine! Umayan ko araw! Sa dino ayat ti papanam badaw. Di ka kadiagong ito yan. Kapag baknangan, tinapanak. Anya pagbaknangan. Shhh! Tagtagariya! Ang mga nodda makangan. Narigatayin. Anya nga ideta pagbaknangan. Nabiro ka kaunti kung kuna day di apong mau. Anya. Wine! Nakita ko tinasaong araw. Iti asi nagtidisuor. Talaga badaw. Ay da. Iwat mo ah! Ukunak lang aruday. Kanungay amapan kagkalay. Ay aguray pa ya. Kasapulan, tiditiktar. Tapno siguradaw. Ay wunan niya. Ay. Sigay badaw. At dala ko maditiktar, marikwanan. Detektor? Wine, kasapulang aming kay tiditiktar. Anya ko ma, timapan mo detektoran. Damdamagay, no dala ko, maray. Awan. Pagkatanga ngay nga tayo tiditiktar. Ay kat agdamag ka kadagiti kalugaran tayo no adda makaamaw. No bilang tada, sagmamanungay nga tamaray. Eh, jak ammo Ay, kunak man no ammo maray. Apay. Adda ka di sapsapulom abalitok. Ay, awan. Si kakit di may. Awan, maray. Baraw, gantay baga. Aw. Anya ti bagam. Adda ka di ilim-limang mo detektar. Detektor. Apay. Anya ti pangusaran nyo iti detektor. Adda, no awan. Day talang, ti sungbat mo kanya. Ni tatabadong may. Ay, jak kaya ti ado asa o kwaraw.
Abay nga eh. Kat no libre mo tiyag sao, tataba daw. Agdardarasak. Iso nga ibaga mo, no adaw, no awan. Awan, pangala ko mga itikasta. Ay, awan ti detektor ko paray. Ay, ay, na yan. Kasanungay dahito yan. Ang no adaan mong apagbaknangan dita, pangusaram iti kasta, ay kat, ay ikarigatak ti agsapul iti gatag a detektor. Paray! Oh. Kasta ka di paray. Ay, wala paray! Paray. Ipudnok man langan king ka. Ha? Ti, anya paray? Adaan mo ka nakaikalyan ti balitok paray. Da, ay, agpaiso paray? Uwan paray. Iso nga ron nga agsapsapulak iti detektor. Ay, Angam day. Paray. Siyak ti agsapul iti detektor Angam no maalat ati balitaw. Ay, di ka danag paray. Ibingayan kantaw. Ay, very good no kasta paray. Angam na pare balbalagan ka. Di mo ibagbaga na ito, iti asino man. Ay, sige paray. Ipasiguradok day taken ka. Enteng, apay amang irwar ka iti kwarta ija bangko. Ay, kuha. Ay, ada ngamin umut-utang kanya. Da. Asinaw, Ay, kuha. Ay, padak a politiko. Di mo matlamam mo, no, ibagak. pangusaran na iti kwarta nga utangan na ken ka. Usaran na kano iti may sa proyekto. Numalpas, bayadan na matlang adagaos. Kasta. Ewan, hindi kag danag. Ada interest ti utangin na. Sa dino ti papanan niya, wang kalintang. Ay, sanan ang masapul nga ibagak. Anya? Ay, ibagam ka ni sekretary. So pala ti makaamaw, ang mga ramit ka dagiti aramidag kumad, iti barangay hall. Manual daw ti kaawan niya, Siguro kat makalawas. Sige, ibagak ti imbagayo kini sekretarya. No adda umay agpapirma. Urnungan nyo langan, iti lamisaan ka. Matungpa lang kay. Anya, kadwam ni Kapitan amapan agkali iti balitaw. Why? Adda ngaming ginatang na detektor kay. Di pa ikit addan kabingay mao no kasta. Di kag danag. Nalaing daytoy, no balitok ti pagsasaritaan. Makamu ka man laengan. Masapa kami amapan. Tapno masapa ang maalag ti balitok. Ay umayak mo no kaano kayo amapan. Kayat ko ang makita. Sige, umay ka, tuyak. Taisuro king kataramidan. Anya nga iti aramidag. Hingka agala iti karaot. Taiso ti balunan tayo amapan. Kat no makaulaw day di amakan. Iso nga ron nga ingka mangala. Kalpasan na, kaimasam ti aglutaw. Di ka maaw-awatan. Ay maawatam taw. Alain kan, di ka agpampamayat. Alawunang, tung palak amin nga ibilin mo kanya. Ang datan dito disoor pare. Adda nga agpaiso aro dito'y Ay. Iparabaw mo ti detektor dito banda pare. Sige. Nagpartak ti pa nagtayak na dito Adda dito ti palitong agpaiso pare. Bumak ng tanpan. Ay, ako ka pare. Tinasaya. Madamdamalangay. Rugyan tantagkalay. Anya? Agmerinda tapay pare. Yan. Sa tanturugyan, ipanagkalay. Sige, ikaw ang bahala. Ay na, kasla mabisinak nga agpaisun Aguray, tayapak nito yan. Sige. Daytoy ti meriendayo kin ni Kapitan, badaw. Yaman na to yan. Dahito yung may timirinda ni Parintay. Ay, agura ka. Anya dahi ta merienda tayo ngay paray. Dahito yung nga kung kunada nga exotic food, paray. Yan. Naimas na ito, paray. Itala ang makita ti kasta maka na. Alya, kanamon, paray. Ay, alaman. Kanagti ko na nga exotic po. Sige lang, paray. Ibusan mamin dahita. Mayat Ay, kitagyaman na ka, paray, no magustuhan.
Mas ko nagtumay. Apay kay. Madi matadi panagkita pare. Ne. Apay ngay pare. Keselamatan kuti amin na makita dito. Agraman batu. Ay, tinasaya pare. Iturong mo pa ay. Taringan kantaw. Na. Madi talaga tirit na. Mala, i-relax mo pa pare. Iturong mo. Tuyan, Oh, umay ka man. apay. Naulaw ni Parintek. Ha? Talaga ang nabilag din pakangkap. Anyang ngay ngarod karamitin taitan. Ay kay Rogyan tan ati agkalay. Masapol asan ang mamuan ni Parintek no kasano ka ano ti balitaw. Kit ilang mong dati na duma. Anya? Nagswerte mo tin ngay ni Parintek no ibingayan ta. No ngay adu apalitok ti makalim ay. Ayun anya. Sigay, rogyan tangarudin ti agkalay. Sakbay nga agsubli ti puot ni kapitan. Kaslada tinamaan ti Parita ka tuyan. Ha? Ang mga no isodaytan ti nakaikabilan ti balitaw. Iyasindig mo dito ti detektor tuyan. Sigay, atoy. Yes! Napigpig sa manan ti tayak na. Ay, sos! Hahay! Kartingam nga ron ba Ay, ang... uwod tuyan. Karting ang tatyagalay. Ida, bumak ng tantuyang. Ay! Bak ng tantaon. Kasla ar-ara pa apakon. Nga adon ti kwarta tabadaw. Ay, kitatua talaga. Dito'y tanaro mga hituyang. Na, aglatlati mo't alata day ta inyaon mo. Ay, yun nga raw. Unak laki, din no adu abars. Balitok ti adalitay. Kita ang nga rog no anya tilinaon day ta alata. Ay na, ang mga nukwintas kung sing-sing tilinaon na tuyang. Ay na, sapay lang ko mga raw takasta. Ay, bumak ng tanbadong. Ay, laki di ha? Nay, apay, anya ti karga na. Ay, ang diaman na. Nakaawid tamot laangan dito'y balay. Huh, kastaunay aragsak ko itay. Ngam awan mo't gayam ti balitaw. Ay, yun nga raw. Aglatlati abasyo ti bala ti kanyon tilinaon ti lata. Kasanungay ni Kapitan, pinanawan ta ijay. Ay, kat sumarunong tumitin ang agawid. Numakareing pa ya, tuyang. Naa. Ay, awan mo't gayam balitok. Kunak man no talaga a detektor ti balitok ti ginatang ni Kapitan. Nakaturog at gaya ba? Nani pare ba daw? Kinali dan sabot at tibalitaw. Hindukas na. Pinaturog dak. Tapno mabuko dan daamin tibalitaw. Agawi dakman. At ta detektor yung itibalitok kunayo anggal. Wait. Agsapol ka man kit di iti mayat agumatang. Kita man ti kunayo a detektor ti balitaw. Dito'y man. Daytoy. Piki daytoy anggal. Ha? Nanggatangan nyo iti daytoy. Naa. Piki daytoy. Awanin Sinaor na kaya o tinanggatangan nyo iti daytoy. Yay. Saan kaya mapudno a detektor ti balitok? Dito'y. Unanggal. Mamati kayo kadiganyak. Naa. Amok ti piki kan saan. Sayang ti kwarta ka pinaggatang ka. Adda balitok dito nga iduldurin ka, Kapitan. Mutoy man ta ipadas ko man a detektoran. Sige lang Ah, Pakakitaan, no pud no mutla ang detektor dayta. sige man. Na! Di mo't madetect da ito'y detektor ko ti balitok mo. Lukas ta nga road. Pudno ti kunani ko arog apeke dayta detektor mo. Agore ka man ta ipadas ko dito'y lata.
Na. Napiksa mo tinti pa nagtayak na hindi na ibatog iti lata. Lata laeng matgayam ti madetektor dayta. Lukas na. Ay sus, sinaordak. Ay, tunay jay tumot ngamin apari badong. Anay ka, nagsakit timugin ko to yung akinabkabil ni Parinday. Anay. Kasanaw, kat saan amamati alata nga aglatlate ti kinalita. Ay, kas nakita, mate. Aglat-lati abasyo ti bala. Lata. Ay, Basol mo matlaan nga. Nagkunang amin akas kay karamidam. nuamukla ko makasyay. Diyak ko man ni nararamay. Sinayang mo ti kwarta iti daytang ibagbagam a detektor inkaing. Kuha. Jak amo piki gayam. Patsen na ko ma. No saan ko maaga po iti tarigagay mo abumaknang. Adayo ko mo anapasamak ti kastoy. Ay, anay ko, anay huston. Anay. Ay, salbag ka. Anay ko. Kunam idi nga ipautang mo ti kwarta para iti panakaaramid ti proyekto. Angam gayam, inggatang mo iti may sa APK a detektor. Anay ko, anay. Mabitlang! Parinday, umay nakadimanan kabilan, paray. Di kagdanak pare. Ay, Ay, pakawanan na ko, maparay. Diyak amo alata lang gayam tinakalita. Ayun na yan, patin nakapare napakawan kan pare. Ngamin, napanaknakak alata laang ti kaya di detektor. Detektoran. Kain lata laang tinakaliyo. Nagyaman nakit dia. Ta sa anak-anak bambanag anak kali iti awan. Piki gayam ti detektor. Anya! Ay na, tatabadong kan kapitan. Saan kayo ngaminan nga agkalikagom iti balito? Tapakaisar-sarakan ninyo laday na. Hala sige! Dinon, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Liesa Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Dinawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC. Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya tilinutom apamigatan banang. Sinigang apaltat. Ay! Intay. Na. Agaw ka nga rudan ta, mabisina ko. Ay, mabitlaan makatutor kamot Ay, Kapitan! Ay, pasensya kayo na. Tasimre kaklatan. Nakalukat mo't ngamin ti ruangan niyaw. Apay aya marito ya. May kuidarom ni Badang. Ha? Nga ben, kinabil nak ni Badang. Katawan mo't basol ka. Anya. Itataada tayo dito'y barangay hall. Dawatak nga ilawlawag mo tinapasamak marito yan. Anya ti inaramid kan ni pare badong ngay. Nabartek asim mangpet idirabi ay, Kapitan. Dinamag ko lang, nuapay anarabian. Kalat matan ti panangkabil na kanyak itinamitlo adaras. Ay, diyak amo na ita. Di amaw, nagawid lang, idirabi ay. Kakayat kon, ti maturaw. Hindi. Nga main, adapin naskin nga ramidak iti kabigatan na. No kasta? Saan mo nga raw nakinabil ni marito yan? Kasjay? Awan nga rod di amok dita paray. Naa. Nga main, nabartekak.
Iso aja ka mau. Naa. Ay di nakulawan. Kasano ako naman nabartag ka nga awan amo. Ha? Idinto ta kaibagbagam itay ang nagawid kan. Ta kayat mo ti maturag. Ta ada aramidem iti kabigatan na. Oh! Paray. Di ka awatan na ron. Asaan ka nabartag? Paray. Aminag. Kinabil ko nito yan. Ta naumaak iti aramid na. Ta imbis ko mapakanenak. Hanggang saan? Ta damagan na pailang no apay narabyanak. Iso nakapungtutak metin na. Iso nakabil ka. Agpapaan pa'y basol ni Marituyang. San arumbang akabilem ti may sa ababae. Oh. Malaksid lang ah. No, ada paltog na. Kayat mo nga agawin kan ko na. Ngaruda. Anya nga ti makunam itakan ni Marituyang. Paribadaw. Ah. Ay, kwa. Tuyang. Pakawanan na kumalangay. Aminag. Basol ko ti amay. Anya mo ti makunam maray. Ay pagmultaan tayo ni Paribadaw. Wenno saan? Oray saanon, Kapitan. Tilakid daw. Di na kuman ulitin timang kabil kanya. Naswerte ka pa lang pare. Agyaman ka. Tanaanos ni Marituya. Kumusta kayong kininana tuyang, tatabataw? Ayos kayo kadimot laang? Wain kwa raw. Tapno malpasin ti amay. Inamin ko, ti basol ka. Anya? Kasanaw, kit agin lalaing manan ni Uncle Mau. Napulaang ta ison ti kapitan. Kunamlan asino nga kisasaw. Talaga kasi ni Uncle Kao. Nangruna no talaga basol mau, sirmunan na ka. Iso nga ron nga inamin ko na dagos ti basol ka. Tadyak kayat ti adu pa yasaw. Kumusta nga'y Marituyang? Saan nakanakabkabilan ni Paribadong? Saan matan maray? Ngam ti pa nagbarbartek na. Di nalata maikat. Kanayon nga agbartek. Ay, tinaskan, saan nakanakabilan, Maray? Unmatkit de maray. Tiladyak kayat. Nakaar-ariwawa. Ay kat bagbagam lata ah. Ibagam nga awan tinasaya at nga ipaikan ko na tikasta nga aramiden na. Ay namaray, kanayon ko nga ibagaday taken kwa na. Ngam di nakmat ipang pangad. Aganos ka lata ah. Amok, addan tumot lapag baliwan ni Paribadong. Ay, bakwanan. Nagbastos kan? Nagkunasumrek kalatan dito nagtibalay ka? Na, anya kumangay no kasta. Ba! Ay, kagawad ko anak ko na kuma. No ada sursurom. Agtok-tok ka pa'y. Sakbay nga umunag ka. Agtok-tok nga. Adulamin dahi ta. Pautangan naman iti arak. Kaya't ko pa ito uminom. Sakbay nga agawid ak. Kuha ng bak. Nangri ka pa kaon. Inya kamutay. Isungarod nga imayak ni tao itamok nga datila akong nga arak. Ala, pautangan na kan. Ay sana mabalay. Napan ka nagbartak di ta banger nga store. Kalpasan na, umay ka dito. Ay dakaya tikasta. Anya. Agawid ka kidain. No di ka pumanaw. Awagak ni Kwarog. Ay, nalabas ka maunay nga agsasaw kagawa na. Ayan ni tatabataw na nakwanang. Ay awanan, nakapanawon Kwarog. Hay, bastos ti awanan bay na tao. Kinabil na kidain. Anya? Ay, idarum ko day jay. Jak mapalabas dito yung inaramid na kanya. Sige, nasihat day ta na panunot na una nakwanang. Tadi kat agruam. Agsagana ka ba daw? Ngamain, indarum na ka ni Mari Kwanang. Gapo iti panang kabil mo kan Kwana idi namin san Arabi ay. Anya. Apay ngamin akinabil mo. Anya ti basol na. Kasanaw kinagrigat mo ngamin nakasarsarita. Umututang aklahan iti arak. Ngam kunam laki din no sino akalalay nga. Iso da jay nasipat ka. Naa. Ay, tulungan na mangki dito yan. Ibagam, nga dak dito balay, iti day di arabi ay. Adulamay. Di nakman niramraman iti kalukam. Asawa na. Di naki din tulungan. Anya. Ay sus. Apay,
Imbagak nga garamid ka iti maday sa kantang patulong kanya. Orayagan ano ka, san ka tulungan? Kapayaban na kayo ni Uncle Inting iti barangay hall. Ay, diyak kayat ti mapan. Nung matuloy ti darum kanyak ni Marijuana, kayat kaw dito iton balay may, ti pagtungtungan may. Anya? Ibagam day takin ni Uncle Mau. Diyak laki di kayat tag, subli-subli di barangay hall. Dayamot kasta. Abay, barangay hall na ito'y balayaw. Ay, basta ibagam ka ni Uncle mo ngayon tayong. Dito iton balay. Kababain mo't no, subliak man ni Jay. Amuyo mo't gayam ti agbain. Ngam apay nga inaramid yu ti kasjay. Saan na mabalinti kayat mo ang mapasama? Apay kidi na saan ngay pare? Saan na natangkan ti ulom? Kaya't mo man kan saan? Ay masapol nga agsango kayo iji barangay hall ka ni Marijuana. Anya. Padasam ti saan nga umay, nday. Tas siya kung timbang ipatilew kan ka, kadagiti pan nakabagiti lintag. Ayun na yan. Salpag kidi ti kastay. Ay, physical injury, kan trespassing, katraso kanyak ni kabadong. Gaputa kinabil na. Kan may sa, simreklat tani di balay ka. Ay pudno ka di pare. Inaramid mo day ta ka ni Marijuana. Ay, uwan pare. Aminag. Kinabil ka. Gaputan na parte kak pare. Isungay ta. Dawatat ko mati pamakawan na. Day ta ti bagak pare. Ay no bilang ta mapakawan na ka ni Marijuana. Ay aramidem tumanin. Ha? Agaramid ka tumanan, itidyak kayan. Katkalpasan na. Amin nem adagos, basol mo. Sa kanto dumawat iti pamakawan. Iti kunam kasta lang kalakan na aya pare. Pare. Di mat kinunak edikan ka. Saan na saya at agkabil iti may sa ababay? Di man niya iti inaramid mo. Ay, amok daytan pare. Salbag. Kung namasaan na nasaya ta kabilan, ti may sa babae. Nga main, kit kabutang mo ni bagad mo. Day tati amok pare. Na. Ay, nagsakit mo ti panagsasaong pare. Apay, ada pa kain na iganday ta abanag iti saritaan tayo ita. Ay awan! Natural lang ti kumabel pare. Ta lalaki tayo kay nga raw. Ay sumardag ka! Ha? Di mo amuti bagbagam. Ay ti kunam kiday. Dagiti lang babae ti kabailam. Pare. Ay no talaga malalaki ka. Ag-training ka man para boxing hero. Tapno iti unag tiring nga ipakitam ti kinalain mo. Ay, kwa. Sorry pare. Sorry mait Marijuana. Awan ti agas ti suri. Agasam ba ita nga arabid mo? Idida mo. Ni Marito yang ti kinabil mo. Nyarot Ita. Ni mat kagawat ko nang. Wala kang hiya. Mala, tapno awan makunam kanya kabadong. Sige, pakawanan ka iti inaramid mo. Ngam, iti may sa kondisyon. Masapol abayadam ti taktak ko itang aldaw. Asaan nakanaglako, gapukan ka. Anya pa iti kayat mo akidawan ka ni Paribadaw, kagawan. Masapol ngagmulta iti may sa ababaw ni kabadong. Anya. Kan, ikari na adi na ulitin pa iti inaramid na. Nanggag mo pare. Anong masasabi mo? Ay, tulungan na kumaa pare. Ay, agasim may tamay sa ababoy ti multak pare. Aganos ka pare. No di ka kuman nagaramid iti dakas. Ket di mo ko mamapagting tikas to'y. Ay, kasla mapanunod ko pa yan ti. Ay, yabaw. Ti sana rumbang pare. Ay, Basta agmulta ka, peryaw! Pari badong, ada ilakok adakkel ababoy, no kayat mo. Ay, sana dakkel na baboy ti sapsapulak mare. 50,000 pesos ti bayad na. Apay, damdamagag ay mare. Ay ada pa'y bawas day ta a presyo. Numano ti kayat mo, pari badong. Ay, di naman kasarsarita mare. Tanapudot ti ulak. Ay, nakag. Na, pagbagaklaan, tamok a pinagmulta na ka ni Marijuana, ngiti may sa ababoy. Masuron ka kin ni Maribanan. Gapulang tamuda pinagmultanak ni Marijuana. Alis to damit tayo na mangidil iti baboy da. Ay, siyempre mat takayat damot ang malako ti baboy da.
Pangala kumangay, may tinagdakkel ababaw nga ididil ni Maribana. Ay sus, no kayat mo amalpas ti parikaw. Umutang ka iti pagbayad mo. Now, adamayat ngagpautang ka. Ha? Day talaang ti maibaga, badong. Day tangarod tiga pa uwan na pudot ita ti ulok tuyak. Adulamay mo. Kaasimot ni pari badong. Awan samot pagbayad na iti baboy amultan ha. Apay no ibagam kan ni Marikwanang nga ibabawi na laengan. Ay bayam tapno adagunggunan na. Nasayat no agmulta tapno agnakam. Wen ngam awan samot kwartada. Parikot nanday ta. Ay marwam na jata. Kapadaw, adda medyo basit ababoy kaw. Ay, uray adda. No awan mo't lang pagbayad ko iti baboy mo. Jak pabayadan ka na kayaw. Ngimkit day, adda patrabaho. Agkabiti kanto iti arubaya kiti makabulan. Anya? Dadakkel ba to, ti kabitin. Ay, una yan. Nagdadakkulan na batungay. Ito o nagtimakabulan. Di yung pa'y kayat. Babaan iti data, malpasan ti parikot yaw. Ay, lakaya kon ko araw. Kinawan masel ka. Diyak ka ba ilanan, ti agbagkat, iti batbataw. O di mayat, tapno agkamasel kayo manay. Panagkunak awang kwarta ni pare badawng. Awan pagbayad na iti multa na ababoy. Anya nga ta, no tila taktak mo iti may saal daw ti pabayadam. Sige. Mayata, kapitan. Ay agyaman na kagawad. Ang no ulitan nanto manantikas jay. Ay, pagmultam iti dakkel. Kahit no aramiden na pa iti may katlaw. Ay, paibalod tayo. Agyaman ka, kabadong. Takina sarita nak ni kapitan. At ilangan taktak ko iti may sangaal daw ti bayadam. Anya? Aywan, ipagpagapok kan ni kapitan. Ibabawi ko ti may sa baboy ang multam ko ma. Ngam no ulitam tupay, ay may san anwang ti pagmultam. Marikwanang. Ay, agyaman na ka. Ay, fix man. Diyak tunul ulitan iti uri asinaw. Tinaramid ko king kamaray. Nasaya at nga rod no kasta. Utang mo nga rod an naimbag anakam kin ni kapitan, no kasta. Huwag nga raw. Kinagurak ni parentay. Miso mo lagayam ti makatulang. Miso asaan ako nga agmulta kin ni Marikwanang. Rumbang nga raw, ngagyaman ka kin ni kapitan. Wine, agyaman na tuya. Mala, inakaw ni tayan ni parentay. Agyaman ka tasimken ti asiken ka. Kain nasan mutken ka ni Marikwanang. Ay, agyaman ak unay king kaaparay. Kat agpakpakaasiak. Pakawan na kumaaparay. Ikaray, agbalbaliw akam. Win. Agsingsingput akong paray. Di mo sayangan da ito'y agundaway. Ngayon pa ikukan ka. Ay, uwan paray. Hey, kakit agtrabaho iti bang kagyukan ni Marituyang. Sana da ito agkabkabit ter aramidam kan agbarbartat. Kami nagmikidi abasol ko paray. Iso pasensya na kuman. Hala pasensyaan da ka. Yung mga ano itong madamdama, adaman madamag minasinipat mo dita babae. Ay madiday ta. Ay, saanin paray. Gaputan na kaamiris ako. Ay na, tatabadong. Umanay kuman ti sao. Saan arumbang agsipat ka? Anya nga ita. Umdas apakaibarbarangayam day ka. Kan pakamulmulta. Ala sigay! Dinon! Tinagipusan ti sa balipay. Aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan! Insurat para iti radyo Nelyasya Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kenday toy nga estasyon. Agyaman ka ba iting kay panagdangay.